Pepo wa kawaida. Nina ushahidi wa maandiko. Haukuwa upepo wa kawaida kwa sababu Biblia inasema vyombo vingine vilikuwepo. Lakini Biblia isemi vile vyombo ambavyo vilikuwa vijambeba Yesu vilipata msukosuko. Biblia inaeleza kile chombo ambacho kilimbeba Yesu ndicho kilichopata msukosuko. Amina. Jamani, amina. Amina. Sasa moja kwa moja naona kabisa hapa ni nguvu ya mapepo ilitambua Yesu anakuja huku kwetu. Kwa hiyo ule upepo haukuwa upepo wa asili. Ile dhoruba haikuwa dhoruba ya kawaida. Na kwa nini ashambulie chombo alichopanda Yesu mpaka kinajaa maji? Na Petro ni mjuzi wa kwenye maji. Petro alikuwa ni mtaaluma wa maji. Maana yake mpaka chombo kinajaa maji, Petro alipambana kwa jitihada zake za kawaida. Alimwaga maji mle. Huwa wanakuwa na visahani kwenye mitumbwi mle kwa ajili ya maji yanayoingia wanamwaga nje. Maana yake alimwaga nje, walipambana lakini kashindikana mpaka chombo kinaanza kujaa maji. Hello. Maana yake ni nini? Kuna wakati tunapotakiwa kwenda mahali fulani tunapambana, lakini nafika mahali tunachoka. Tunahitaji msaada wa Mungu mwenyewe. Tunahitaji uwezo wa Mungu mwenyewe ili maisha yaendelee. Mapepo yalipendi kanisa yenu, mapepo yapendi mchungaji wenu, mapepo yapendi hapa tulipo, lakini nataka nitangaze yamechelewa, maana tumembeba Yesu kama alivyo. Lazima muelewe adui. Amen. Kiona watu wanagombana na mke wake, ni mapepo yapendi ile ndoa. Yanataka kuiangamiza, yanataka kuharibu. Ukiona watoto wanavuta bangi, maana yake mapepo yapendi ile familia, yanataka kuiharibu ili mama alaani siku ile ya uzazi, ili baba alaani siku ile alipopata huyo mtoto. Lakini ashukuriwe Mungu, sisi kanisa tunaye Yesu, na ashukuriwe kwamba Yesu hatujambeba nusu-nusu. Hatujambeba Yesu wa kifulani, hatujabeba Yesu wa kwenye picha, hatujabeba Yesu wa kwenye sinema. Tumembeba Yesu ndani ya mioyo yetu kama alivyo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Amina, kanisa la Mungu. Amen. Tumembeba Yesu kama alivyo. Sio ile Yesu wa picha, sio Yesu anayepigiwa magoti kwa sanamu. Tunaye Yesu aliye hai. Biblia yangu